Matan Marmain Development Forum NMMDF bat kasenjuk kirang ba nong right nong tlu mendakas ni ke sportrik ujeliu arjar arpusau kila pelongi ke jingelang pait ba hamadan football umden halor usurok nos nong po umden sunapur kumsi benta ban kersyani ke kong bindasim ka besyong basa hamaulong kabalalait ban syong syak tangan hakmat ka additional secretariat parking lot nadu ka handrip turik mentau benai bandawana ke sarkar ban snano yau surok nong po umden sunapur hakane kasni kiba bun kibriu kila wan hakane ke jingelang pait ba kiba kentup nadu ka raj nong tlu raj marmain raj matan raj nong bri bad raj marngar nakaliang presiden kasenjuk kirang ba nong raj nong tlu ubak matiasim haba ajing kiran uong habangia menjur kadai bangi ajing kersyannya i badu ong ru habangia ajing kersyan kamdei bangi persya ya ka sarkar hendrengi ken mau ya ka jingkiran jong deputy chief minister ba presiden tensong hakabau ong bakila dep ban sanction kumba prapulai klur na kapentau surok nongpo umden sunapur hendrei kalalong kum kajing kular kai nakaliang presiden kasenjuk kirang ba nong raj nong tlu uloong baka nakaliang kajungki marsin wai kajing yalang kinlek ban ajing kersyan yang kong bindasim hakaja kasyong syat tangan jongka hakmat ka additional secretariat parking lot lada ngambakla kadai habli sembar wan haka function ri kunai laktan rai uang la sanction ya kesurok NUS kumba prapulai kurur dai nampai ba pikan mau lepi pikan mau lada pikan mau kadai kadak kabangi ai gajing kersyani ya kong bidas kum kasenjuk kirang basidong bindas im mo kadai kahabapia menjur kadai kabangi ai gajing kersyani i habangi ai jing kersyan kamdei kabangi long persya ya sarkar la ngiken mau ya gajing keren jong deputy chief minister kabau puran hang ne hamadan umdan badru ni ong ngim ong bangi penrem ya lokal MLA ni nyei ba ula persyang ban keren ha assembly ru kabau ula pensiau sya ke sarkar ba kan snano yone surung NUS Henry Hagis chief of nem ki ba ula long MLA sans nem udon ha opposition kalak ban long ba ke sarkar kam ailat yang menurut NUS jongi ngidei kiba la bakla ke kumjit jom lelak ngi la banong Henry M kabang amut banong menta hagare ganti nadu arjar kat pra lokal MLA ban borom jini ubanga penjob dan borom lan pokon susi udon haga sarkar MDA 2 kata ru nomor bu umdei na ka parti ke bayalam ya ke sarkar udai ubadon hat lumbos ka sarkar kampung dei nem pai ba haba kemtangin ai gajing kersyan kesispa ya kong bindas ni nak liang kasenjuk kirang ba sinong rajan tu ngelarai ba ndan wai kene ke meeting ngin lek ban ai ji kersyani i haga jeka ka bi isat ngan na kaliang jenga ngapan gajing kersyan na pigi para dong prathan nadu kinoilam jonggaraj marngar raj kharpati Raj umsanong beri ibeta ibadon sene ki bahap apo umne surok NUS. Raj marman bat kuwi raj matan bat idong ki bah hakene kedan kitan jalan ge jengi. Bangin ai ge jing kersyan om bangi persya ya ke sarkar, om bangi persya ya MLA MDC. Henry ni dawa, ni kentu ya ke sarkar bahkan ai no ya usurok na ke beta ge jengi. Na kalian juga ngamdon sibun pas ba in yo ya gamet ke bukat bekia inang klan baka sarkaru kan ai ya gajing menju im kwa bakan long tang gajing perta ke balong hari klau Henry lara kilong kinong ilam in snap ya kene gajing dawa jingi namar ga sur jung pai ba kade ga sur jung blai ya ba kalam ini kesengan sai batlang inflem gani ga sejuk ri kunai la rai nang ba ha program Baro ni kuah yo sorok, tambah dapat yo sorok, padon kano ke seson, wat jorak kano ki kubur pembit pentame, tambah wat jorak ki kubur pembit pentame yo pai ba. Haba ombong nang bai umdon, wat joong lai sai la yo la sanction. Kat bang ipip ka sanction hadun ka padon apa tadi kasih tima usi ci kadinya. Kadang poi na poi nang po bidang pa ya proposal. Ya ka